izona sezaphela ukuphatha nomkhosi kamakhosi abuke ngamadwana amahle bese ujoyine phakathi kwesibuzo nobe sisebenze kithi incazelo yesibili yenkolo ngoba leyo qala abangcelo nakhaya yaphika akusiyo le ngibonayo lena usengongena sebehlezi wafika sebefake esincane bazolingo Adam osamele basaphindela ukudala ayisayithathi lengane lamalimi agcwele izindawo abanye babo bezingane zibaphelayo khona ngasokulweni bebe kubuhlungu nakho ukuthi olamhlanje basabiza ngezibandizela ithi incazelo yesibili yenkolo ngoba leyo qala abangcelo nakhaya yaphika siyona lengibonayo ezingane sezaphenduka abahlomadela sibesiphumse wena sebenze kunamshuni ephinde sangabethi hamba juba bokuphambili saphenduka uqobo wesiqalekisi lana lesiqalekisi lesiqalekisi ebesishaye ngesikobi isibize kakhulu kwabo sifuna enkosi yodumisa shubela izikhikiza amagwebo kade kulombhaloni konipha uyihlo nolowo asukani kanenjoyi ithi incazelo yesibili yenkolo ngoba leyo qala abangitshele yona ekhaya yaphika siyona lesaphenduka abashumela ukuba ngoba yibona abadala konakale enkolezweni abantu sebagcwala indoda ngodwa baphenduka isithulu besashumela ukulunga basamuzwa kepha kodwa lokhu kuzokuvela ukuthi sona sesibhokhile eqaba ithi incazelo yesibili yenkolo ngoba leyo qala abangitshele yona ekhaya yaphika siyona